با سلام به بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی. امروز 23 فوریه است و با استفاده از فرصت همه رودمردان وطن رو با این سند تهنیت میگم. دوستان عزیز، چون همیشه تلاش خواهم کرد در چند دقیقه دیگر برایتون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو میرسونم و امیدوارم که تا آخری صحبت ما رو همراهی میکنید. طوری هم گفتیم امروز در تاجیکستان از تأسیس یابی قوه‌های مسلح کشور 28 سال پر می شود. بخشیده به این سنه امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در سخنرانیش از شیوه نوی خدمت در کشور یادآور شد که چند قبل از جانب قانونگذاران قبول گردید. امالی رحمان گفت خدمت پولکی به خاطر هوسمند گردانیدن شهروندان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح، آماده کردن شماره بیشتری جوانان در هیئت ذخیره‌های سفربری برای مدافع دولت راه اندازی می شود. این گفتگوها در حالی است که شرایط نامناسب بدرفتاری با سربازان و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. در ضمن والدان یک سرباز قسم حربی وزارت دفاع ادعا دارند که فرزندشان شادمان گدوالی بر اثر لط و کوب از طرف کماندیر روتا جراحت برداشته در بیمارستان حربی دوشنبه بستری شده است. وزارت مدافع میگوید این حادثه در قسم حربی 02615 رخ داده است و از طرف مقامات تفتیشاتی مورد تحقیق قرار دارد. انوره خوجه‌زاده خواهر بزرگ سرباز ساکن دهه قلعه حسین نویی دروازه روز 20 فوریه به رادیو زودی گفت برادرش رو در بیمارستان حربی خبر گرفته است و احوالش خوب نیست. وی میگوید در چهرهش داغ و آثار لط و کوب دیدن نمی شود، ولی طور خود سرباز نقل کرده است کماندیر قوی جوسه بود و بر اثر مشتای او درون دهان و حلقش آسیب دیدند. وی میگوید کماندیر روتا برادرش رو در نیمه شب با سبب اینکه در قسم حربی خوابش برده است به جای بیدار کردن با مشت چند ضربه زده میخیزاند. نزدیکان سرباز میگویند شادمان در سال گذشته در نزد بازار کاروان ابله شده به ارتش برده شده است. رحمانی فیضلی وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 22 فوریه با دعوت همتای تاجیکش رمضان رحیم زاده به تاجیکستان سفر کرده است. طبق اطلاع رسانه‌های رسمی ایران سفر دو روزه آقای فیضلی به تاجیکستان به هدف رشد مناسبت‌های دو کشور انجام می شود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نوشت که وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی در این سفر ضمن ملاقات با مسئولان تاجیکستان مسائل مورد نظر دو طرف رو پیگیری خواهد کرد. ایران و تاجیکستان تاکنون 13 نشست کمیسیون مشترکی بین دو کشور رو برگزار کردند و مناسبت‌های دوشنبه و تهران در چند سال اخیر چندان هموار نبوده است. در پایان سال 2015 روابط میان تاجیکستان و ایران به سردی گرایید، اما در 3 سال اخیر روابط دو کشور رو به گرمی نهاده است. بانک جهانی برای رفع پیامدهای پاندمی کووید 19 به تاجیکستان زیاده از 12.5 میلیون دلار قرض بی بازگشت جدا کرد. نمایندگی این بانک در دوشنبه میگوید مبلغ مذکور بر علاوه بیش از 8 میلیون دلار است که جهت واکسینه گذرانی به تاجیکستان اختصاص یافته بود. به قول نماینده دومی بانک جهانی در تاجیکستان یان پیتر اولترس، مبلغ جدا شده برای حفظ خانواده‌های کم بضاعت از تاثیر مستقیم پاندمی توسط تحکیم نظام تندرستی و رسانیدن یاری فوری اجتماعی مساعدت میکند. از جمله در نظر گرفته شده است که به 70,000 خانواده احتیاجمند در سراسر تاجیکستان کمک فوری یک دفعه‌ای پولی رسانیده شود. صبح 23 فوریه پلیس گرجستان با استفاده از گاز اشک‌آور در قرارگاه حزب مخالف حکومت عملیات گذرانده رهبر مخالفین نیکا میلیا را به حبس گرفتند. این عمل چند روز بعد از استعفای سروزیر این کشور گیورگی گاخاریا به وقوع پیوست. او بر اثر اختلاف در مورد بازداشت این سیاستمدار استعفا داده بود. میلیا رهبر حزب جنبش متحد ملی با تشویق به اعتراضات خشونت‌بار ماه یونیو سال 2019 متهم می شود و گفته است که این عیبنامه جلوی سیاسی دارد. هفته گذشته دادگاه پایتخت گرجستان دستور داد که میلیا بازداشت شود، زیرا وثیقه پولی را پرداخت نکرده است. آن وقت وزارت کارهای داخلی گرجستان با اشاره به استعفای سروزیر کشور بازداشت میلیا را به تأخیر گذاشته بود.
мақомоти ӯзбекистон мегӯянд ҳафтаи гузашта боз 762 шаҳрванди дигарашро барои кор ба сохтмонҳои русия сафарбар намудааст. ҳамаи онҳо баъди суҳбат бо курдиандагон ба таври муташаккил интиқол дода шуданд. бахше аз онҳо дар сохтмонҳои вилояти амур ва санкт петербург кор хоҳанд кард. фаъолияти муҳоҷирони корӣ бо риояи талаботи эпидемиологӣ сурат хоҳад гирифт. аз ин пештар муовини аввали вазорати корҳои дохилии русия Александр Горовой гуфта буд ки дар Москав камбуди ҷиддии нируи кории муҳоҷирон ҷой дорад ва бинобар ин мақомот ба ҷалби шаҳрвандони ӯзбекистону тоҷикистон ба сохтмонҳо мепардозанд. то кунун як гурӯҳи беш аз 100 нафари шаҳрвандони тоҷикистон ба шаҳри Иркутск фиристода шуданд. аксари сокинони кишвар ҳамоно мунтазири боз шудани марзҳо ва барқарор гардидани парвозҳо байни тоҷикистону русия ҳастанд, то ин ки бидуни маҳдудият ва бо нархи дастрас сафар кунанд. таври шумо низ бинандагони азиз ҳама рӯза аз мо дар ин бора мепурсед, вале то ба ҳол ҷониби русия дар ин замина ба мақомоти тоҷик ҳеҷ посухе надодааст ва ҳамчунин гуфта намешавад ки кай намояндагони русия барои омӯзиши вазъи эпидемиологӣ ба тоҷикистон меоянд, то ин ки тасмим бигиранд ки марзҳоро бо ин кишвар кушоянд ё не. ва агар хабаре дар ин замина шуд, бинандагони азиз боварӣ дошта бошед, мо ҳатман барои шумо якум шуда хоҳем гуфт. зимнан ба гуфтаи мақомоти тандурустии шимолии тоҷикистон дар як соли гузашта 40 пизишк аз вилояти суғд ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. инам дар ҳолест ки ба қавли Маъруфҷон Ҳоҷибоев, муовини сардори бахши тандурустии вилояти суғд, айни замон дар муассисаҳои ин минтақа табибони оилавӣ, анестезиологу, реаниматолог, мутахассисони бемориҳои сироятӣ ва ташхиси радиатсиониву равоншиносону наркологҳо намерасанд. дар давоми соли 2020 дар вилояти суғд 13 пизишк вафтидааст ва мақомоти беҳдоштӣ исрор меварзанд ки марги ҳеҷ яки онҳо бар асари COVID-19 набудааст. дирӯз шумораи вафтидагон аз бемории COVID-19 дар Амрико аз 500 000 нафар бештар шуд. президенти Амрико Ҷо Байден бо ишора ба ин арқом гуфт кишвар воқеан як марҳилаи ҷонгудози тираро аз сар мегузаронад. Байден аз ҳамватанонаш даъват кард ки дар муқобили пандемия муттаҳид шаванд. аснои суҳбати телевизионии 22 феврал президенти Амрико аз шаҳрвандони кишвар дархост намуд ки қурбониҳои ин бемории фарогиро дар хотир дошта бошанд. ҳамчунон ӯ аз шаҳрвандони Амрико даъват кард ки бо эҳтиёт бошанд, масофаи иҷтимоиро ҳифз кунанд, ниқобпӯширо аз ёд набароранд ва вақте навбаташон расид ваксина бигиранд. тибқи ҳисоби донишгоҳи Ҷон Ҳопкинс ки Амрико субҳи дирӯз шумораи вафтидагон аз COVID-19 дар Амрико ба 500 159 нафар баробар шуд. то ин замон бемории коронавирус дар саросари олам ҳаёти наздик ба 2.5 миллион нафарро аз байн бурдааст. хадамоти гумруки тоҷикистон мегӯяд ки соли гузашта воридоти мошин ба кишвар зиёд шудааст. аксарияти ин мошинҳоро худравҳои дасти дуввум ва нисбатан арзон ташкил медиҳанд. хадамоти гумрук гуфт дар соли 2020 ба кишвар 23019 адад нақлиёт ба маблағи наздики 116 миллион доллар ворид карда шудааст. ин рақам дар соли 2019 21356 адад будааст. ба тоҷикистон асосан воситаҳои нақлиёти истифодашуда ворид карда мешаванд ки арзиши гумрукии онҳо нисбат ба мошинҳои нав хеле паст аст. нақлиёти автомобилиро асосан аз кишварҳои назди Балтика ва Иттиҳодияи Аврупо меоранд. воридоти мошинҳои боркаши калон ҳаҷм бошад аз ҷумҳурии мардумии Чин сурат мегирад. сокинони Тоҷикистон бештар ба мошинҳои тамғаи Opel, Hyundai, Toyota ва Mercedes бартарӣ медиҳанд. бояд гуфт ки моҳи гузашта тоҷирони мошинбозор дар вилояти суғд гуфтанд ки баста будани марзҳо ва маҳрум мондани баъзе аз сокинони Тоҷикистон аз корҳои сердаромад дар хориҷи кишвар бозори як замон гарму серодами мошинро дар хуҷанд сар кардааст. аз як сӯ воридкунандагони нақлиёти сабукрав аз Аврупо гуфтанд аксари онҳо соли гузашта аз кишвар берун рафта натавонистанд. илова ба ин дархост аз харидорони нақлиёти гаронарзиш низ кам шудааст. дар идомаи мавзӯи марбут ба мошинҳо вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти як сокини 38-солаи шаҳри Душанбе хабар медиҳад. дастгиршуда ба он муттаҳам мешавад ки ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғул будааст. дақиқтараш марди гумонбар фаъолияти худро дар мақомоти андоз ба қайд нагирифта дар нуқтаи таъмири воситаҳои нақлиёти пойтахт мошинҳоро таъмир мекардааст. даромади ин устои мошин дар муддати фаъолияташ 62400 сомонӣ ҳисоб шудааст. ҳоло дар нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишот дар ин замина идома дорад.
парламенти Канада муомилаи ҳукумати чин бо уйғурҳоро геноцид ё худ наслкушӣ номид. Чанд соат пеш аз он ҳукумати чин иддао карда буд ки муомилаи Пекин бо уйғурҳо намунаи пешрафти ҳуқуқи башар аст. Парламенти Канада ҳамчунон як санадеро тасвиб кард ки бар пояи он агар муомилаи сангини ҳукумати чин бо уйғурҳо идома кунад, бозиҳои олимпии зимистона ки тибқи нақша соли 2022 дар Пекин мадди назар гирифта шуданд ба макони дигар интиқол ёбанд. Сарвазири Канада Ҷастин Трудо ҳафтаи гузашта гуфта буд ки гузоришҳо дар бораи таъқиби уйғурҳо ва дигар ақалиятҳои мусулмон дар вилояти Шинҷон ҷой доранд ва бар пояи гузоришҳои ҳомиёни ҳуқуқи башар камаш 1 миллион мусулмонони Шинҷон дар урдгоҳҳои бозтарбиявӣ нигоҳ дошта мешаванд. Рӯзи 22 феврал вазири корҳои хориҷии Чин ба Шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид гуфт дар Шинҷон уйғурҳо ва ақалиятҳои дигар аз озодиҳои динӣ ва ҳуқуқи кор баҳраманд ҳастанд. ва бо талошҳои як узви шӯрои ҳуқуқи башари назди раҳбари Бошкирдистон ба як зани тоҷик дар шаҳри Уфа шароит фароҳам карданд то ройгон дар зоишгоҳи маҳаллӣ бистарӣ шавад. Саргузашти хонаводаи Зиёеву ду рӯзи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоиву матбуоти маҳаллии Ҷумҳурии Бошкирдистони Русия матраҳ шуд ва мақомоту афроди мухталиф дар бораи роҳҳои кӯмак ба ин хонаводаи ҷавони тоҷик пешниҳодҳо карданд. Фаридун Зиёеви 26 сола, як зодаи ноҳияи Ҷайҳун ки ҳамроҳ бо ҳамсараш мунтазири таваллуди нахуст фарзандашон мебошанд, бо сабаби пандемияву маҳдудиятҳои молӣ натавонистанд сари вақт ба Тоҷикистон баргарданд. Фаридин Зиёев ки ҳанӯз чанд рӯзи пеш ҳайрону дастнигар буд, ҳоло шод аз он аст ки бо кӯмаки афроди хайрхоҳ мушкили бистарӣ кардани ҳамсараш ҳалли худро пайдо кард. Зимнан Уфа пойтахти Ҷумҳурии Бошкирдистон буда, аксар сокинонаш мусулмонтабор мебошанд. Ба иттилои дипломати тоҷик Саид Имом, дар давраи пандемияи коронавирус ҳам ин ҷо тахминан 10 000 шаҳрванди Тоҷикистон кору зиндагии худро идома доданд ва аксари онҳо дар бахши сохтмон ва ё тиҷорат кор мекунанд. Бозори Калони Евразия макони кори аксар шаҳрвандони Тоҷикистон аст ки ба ин ҷо меоянд. Ва бинандагони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. Бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 71 дирам таъин кардааст. Имрӯз 23 феврал 1000 рубли русӣ 150 сомониву 6 дирам нархгузорӣ шудааст ки нисбати рӯзи гузашта камтар мебошад. Ташаккур мегӯям аз якояки шумо ки моро то ин лаҳзаҳо тамошо кардед. Хабарҳои бештар аз инро дар даст дорем ки дар барнома баъди 30 соат пешниҳоди шумо хоҳем кард. Бо умеди дидори навбатӣ худро эҳтиёт кунед.